Hello kakaksan, may namang kanuan na natin ay nagdayusan na natin kay Lukanuan nga ang kakamitas kanagyan ng
kayat ko, lakay itibiyag ko, lakay diragsak ko, isu ti kapalay ko, agas apa pabigsa, isu kalasag na, nuwag tuman aniya na tipker na, agbati wer no tumirada, napigsa metay lumailu, napigsa metay nga agkilawit ipresko, no bumisungag sanap sa pagpanirpir no sumikbang, uray la nga aga ng sap, aglalakay kunan tatay ken nanay, aglalakay kunadapay paruba man nakibiyang, awan bibibiyang yo, padasen yumet ilakay akalbo. Lakay di kayat ko, lakay itibiyag ko, lakay diragsak ko, isu ti kapalay ko, agas apa pabigsa, isu kalasag na, nuwag tuman aniya na tipker na, agbati wer no tumirada, napigsa metay lumailu, napigsa metay nga agkilawit ipresko, no bumisungag sanap sa pagpanirpir no sumikbang, uray la nga aga ng sap, aglalakay kunan tatay ken nanay, aglalakay kunadapay paruba man nakibiyang, awan bibibiyang yo, padasen yumet ilakay akalbo, awan bibibiyang yo, sumapul kay met ilakay akalbo. Taktao negdi balayo, intaman agi yuli kayo, ayan yan nga or nosti unegyo, nagdakel tatol dekta lakasayo, nabayaga kon to'y lubungen, jakpay naramanan, tay
mantaso, aprosak mantaso, ot ipungan iyo. Nagpo daw talop, nagpo daw talop, nagpo daw talop, lupot akinupin mo. Nagadongabol, nagadongabol, nagadongabol sa tapan diling mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ibaryo. Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan anam, pilin day ditatang, ay anak ko in kakadramanan, kayam tay nananam, tay tukmem apinal kang, kayam tay nananam, tay tukmem apinal kang. Please don't forget to subscribe to my Scrapted channel. Oras na